Karbilong ri birta kelang rapet doana rat pensmi aprang sinil hin pen kardon pajrik no kardom non birta thipi lang ponek sinam KSA siwet ki pedu ponji aphan non ki wangji ja kongni phai thongke prai siani karbirong sar mai tum pen mai pedu ponpo philang pi pizar vizar long tarpang theke tardam ki philang pi pizar vizar long aron relong ki du tum aphan ki thale ponji ang theklo pusi ASDC Eurofront lapen KSA tum pen ningje pon Inud heme pi bena supu phan si keselang ponji phan EM research dok bi phan mekri bu proven ka chuningri West Karbing long Hamrent Bazar Committee atum pen son plia ke manga puthak pen CM Dr. Turam rong hang phan pin pura lo ka pajir non puthot birtang ton pen lang ponek sinang jakhawi phai inkora chokani Karbirong sarmai tripia tum pen dipu cases asai hemalong pherengkya mai kani pont KSA sanchom photum phan isvet ki pe de ponchi phan pusi ki bori pon boma son thak thak si West Karbing long KSA lapen ki hawar kher KSA regional committee atum ansami KSA isvet ki dusi phan chikroi pon rentilo lasi KSA district committee mari central committee atum ansami ni KSA isvet ki dusi phan chikroi pup si ning thelo lapen sanchom pho KSA atum phan isvet ki pa de ponchi phan non ki wangji jakong ni phai thongke pre siani mai pe de pon pu laso mai sami ning isivet pen kidu thekji lapen mesen pen chun thekpu pusi ning thelo Karbirong sarmai tripi amai phu throm sing taron pen ning jepon ni tumla Karbirong sarmai pen arong tin matangte kesia ro du tumhan anstame ni tum hang pondo singti je than pondo isivet ke dei phan pinang an patangte kachikroi siong lo ang parta ang tan ge do KSA district krisi KSA tum sisteme lamchak lapen ke ridak nang chipilo isivet ke duya phan lapen thu Karbang long ke du college union budi tum sisteme ridak nang chipilo isivet ke duya phan kachikroy ang thek nang pidilo lapen ang parta Karbang long along KSA lai regional committee tum padang te district committee tum stame nonamat hawragat pen lapen nasub stame kachikroy ang thek dulo lapen ke meeting ta durap lin lo lasi non kiwangji tarik thongke praisi jakhong achiklu dak difu along sini tum lang tum phan ki phapon pathik lo lasi la thongke praisi arni hamphang song atang te la KSA report same isi khe phan ke ma thapon pura kedam tang analam chok chok che kili la an chewarsi uthot ning chirui pen Karbia phan kirai komji pate Karbia khaya moya bung lasu matha pondra alang itum aning plat 8 pen la kaching room long kiwang peti phansi pini rang ki mai pen samene tum juni pon lo lapenang kiwang ji thong kebrai siar ni same la committee central committee angbong chingwai 8 chingsai 8 pen akimi asai once pen la kaching room long nang chi tu ding phan te bai phansi alang tum hanta phirangke angno pen ni tum chuning pon lo la pen house ni same recent me 8 pen insam jin pen la su kaching room ki chunje phan la soardi arna me hirjumi tame itum hangado ve long ponji puma thapensi Traditional Village Council Marit Hekben TVDC Pachun Jia Phansami Karbirong Sarmai Tumpen Arjiding Kloipen Nati Songbom Bang Bomlo Lasi Non Bang Kila Bangsu TVDC ne Kichun Jiang Taxi Nangli Bom Tanglo Lasi Kumani Hamprang Song Mati Ratchari Tumpen Samila Bangsu TVDC Kichun along Naki Kham Khedun de Jia Phan Alang Tumpen Chuni Pon Lasi Jongsi Kumani Hamprang Song Mati Ratchari Tum Naki Kham Khedun Dokok Liputangti Sai Jok Jepen Karbirong Sarmai Tumpen Kiti Songpon Nangkok Pupus Labang su pherengki amailong Karbirong sarmai tripia chunbangt ropen hansipen sodakpen pachini pon
ningkan suri ni rak stroke pen ni tu la bangso kar birong asara mei penang je song bo bang bom kisuman penang an aching thur nang dia samai rong ru paching thur nang dia samai ni tum asawai ni tum rong asara tum si pare ding long nang ji pula bangso ni tu nang je song bo bang bom pen laso bang ke la halo TVDC Traditional Village Development Council la bangso non chunji dok dok hullo asila bangso chunji dok dok hut mangpak political organization mate social organization sita la bangso nang kham khe dundera joy ke jorban pen ni tu la bangso pa chunji phansi alang tu bang khong nang thu nang ji jongsi dang nang kham khe dun mane hamphang asong sita mane ratchari asong sita nang kham khe dun bole ni dum karbi rong sara hin sita me ason ka prek mate ang dei ka prek pen ni dum baje song phan sita me ni dum matha nang ko po na lo Jakong ni phai engkora throk ani ASDC Youth Front labniki KSA tum chalangsi pherengke mai kani pont karbiang long long PCR vizra long lelong angtan pen kewang kebe ke chi su tum phant tharle bek nang chi pupen karbiara tum sami air set pung 7 che song pon lo lapen nizang karbiang long philang pi PCR vizra long aron reben ke du tum phan ki tharle pon che phan sami Supreme Court hukum ateng pensi kedam tang jakong ni phai engkora phorni sami Karbing Long Autonomous Council CM Dr. Tram Ronghang Amithang Jungchung Thudun Plut Sami Karbing Long Philang Pi Pijer Bijer Along Pen Sami Tarpang Thek Sami Tarpon Lo Lasi Philang Pi Pijer Bijer Along Lelong Ke Thale Pon Chia Phan Ke Labang Ke Sai Ke Klem Pon Isi Ke Ching Siang Theklo Pusi KSA Lapen ASDC Youth Front Atum Pen Labang Su Phen Ke Mailong Ning Je Pon Kedam tang nidum KSA SDC KNCA Lapen Youth Front Atum Pen Labang Su PGR Vijar Ku Thakache Song Tang Cheng Pen Patumi ana bangke ni tum pini la bang so preso ke donang ko bangke patumi ana lam bangke ni tum bangke alam ke che than chot kali asap inning ke thi dulo bang karbelo Thomas Council ben la bang so process ke change bolong bang ni tum ning che pakarong donang ko lo la se non la le penap tumi le la le ke jut ko i bogali ke bang jilanga por hositame la bang so PGR long le long bangke la ke eviction bangke la ke continue do po la pentela dak ideha katum kipu bangalehan lo je bang don ko ra hini atum bang stay order che bande pulo lale metar kali ke dam tang hor Supreme Court pen kupiso order pe mala so khala so tem pen plote la lower level la so court tum la bang so stay order ki pi tho pu bangala ke mane akam se thiu la se non itum labangso Karbing Long Autonomous Council ben labangso eviction ke cheng lo pose labangso ke cheng long elitum ke cherap dun nai bang ke nang sot lasi nitum KSA SDC KNCA pen dang lok Karbing Long asong doan party doan utam individual doan atum stame Karbing Long kadu ko be aras tame la non labangso eviction long anso se ke cherap dun ni phansi nitum KSA SDC KNCA hen pen ke choneri la pente nilitu ki puthui bangal henlo non la bangso a process claim de person non na teng ke claim lo cheng lo apose la bangso ke claim lo bangke ili tumang bong songalam chipu pera kape alam chipu pera Karbing Long Autonomous Council tum hantame kape ka henu jongdun dera la bangso ke claim lo ke cherap duni ba bidi surile ansu se che thanu na pose ni tum bangke choneng ri Kitu ke boy de tum ki chu movie ki jun movie chot kalisi ki su chulong dun thulok lipotang ti la puson ki sung ki chithanda mama si un elo la son si durbagri MSc consensi ki parlopont Lakshmi juri sat herong phat arong amaker Sunil Terons RG ding kluiben murgi ki su chelong pon loklo la so jok pen arilong sami amek saide lo Sunil Teron asar bura sami abi tanglo Sunil Teron aphan ki asar pi nwesi chelana pon bomlo bonta none phong ki su ka cholong bangki chodek the junek thi chiru charna blog lo Lapen Sunil Teron atum ki duk thek tiga joksi Sunil Teron aphan si chelangdam chi phan sami kisung do koklo labsi labang su si chelangdam la long sami research dok bia phan nang rap dun vek thapusi Sunil Teron asar pi Rinu Sinar pi pen mekri bupru pen si chuning ri po ulo chitlu jon thom lo akisu me ta ason ka prek ta kali bo bemar ke sita celang anta celang lon ka khorota vederlo bangjokta ipidon lok epijir don lok abang vederlo ka chongdat pen asi ke celang pen ke un edek lo la sisara tumban ta ka chuning ri lo nang rab di me pu sita nang rab di me pu kali lo nang rab bek nang pu non ta jo be manang cipu non ta pabebe lo anak jo anak lang jo
cái này đi ta trong đá đâm ta thẹt thẹt đẹp lo cái số đông chết tao đun luôn năng cọc lo Sinali tum non la dor bagori lok telemesi mate education em richas tok be phan kupilok ki pudam ni ke là lo là cho nên ri đun lo cái là sa đi chắc tóc bị pan ta năng rap năng po là so cái số này đi xì chỉ lăng năng vẹt năng cái này đi ta cái chú năng cọc cái trong đá đâm ta lòng lê cho tôi lu đâm ta lòng lê atumi de pen cái số ta năng bắt thử chọt luôn cái nào khóc ta đâm lòng lê đẹp luôn la so kiso det bang phuke lam pi ni ye thek manon mình ye thek sẽ đẹp luôn atumi de pen cái số pen làmมันta cái lại ẹt luôn là si năng rap gì pulo te pe prap chọt son te si năng cho ning ri đơn lo na limen na chithani ma ni limen ke rin sing narpi pulo ya kiso da là muni cái da số bằng cái sunir teron ta chaw alam anta ke lai er lo an puanta chut thek thek pin lo usu Hamren Bazar Committee atumpen son plia ki manga puthak pen kedam tang cha kaung ni phai engkora phorni Karbing long Thomas Council CM tukla tram rong ari deng pin pura lu pajurdun laban so pin pura lu long ke jong pona teng du potang ti trading license lapen personal tax renewal asai ke claim anstami Hamren branch secretary asai hemlong sabi pachun ednang po lapen ni thok chiang bong sila hai asai sami pachun ednang ji trading license lapen professional tax apartment sabi tangka ki pi receipt long phit nang ji license revenue ki kri srini ra engkoi a parman ateng mansi doet nang ji trading license a parman sika pharo pho lapen professional tax aphan ki claim aphan ki hangdun vera bang ki ington pon nang po lapen ki akimi license ki pia huts ki bazar committee kalite town committee atumpen NOC doek nang ji pusi labang so pin pur long jong pon pusi Hamren Bazar committee amai phu Bidhu Bhushan de depen pachini pon এক নম্বর দাবি জানাচ্ছি 2 নম্বর দাবি হল যে আমি লাইসেন্স রিনিউ করার সময় কিছুমান অতিরিক্ত পইচা লোৱা হয় সেই পইচাটো ৰেহাই দিব লাগে আৰু 2020 চনৰ অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা ট্ৰেডিং লাইসেন্স ৰিনিউ কৰা আৰু পি-টেক্স লোৱা যিটো ৰেট সেই ৰেট মতে নিৰ্ধাৰিত কৰিব লাগে আৰু বৰ্তমান বৰ্ধিত যিটো অতিৰিক্ত ফিজ সেই ফিজটো কৰ্তন কৰিব লাগে 2 নম্বৰ কথা হ'ল প্ৰত্যেক ফিজ জমা দিয়াৰ লগে লগে আমাক মানি ৰিচিপ্ট দিব লাগে তৃতীয় কথা হ'ল যিবিলাক নতুন ট্ৰেডিং লাইচেন্স নোপোৱাবিলাকে যোৱা 2023 চনত এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকৰ পইচাও ঘূৰাই দিয়া নাই ট্ৰেডিং লাইচেন্সো দিয়া নাই তাৰ বিশেষ কাৰণ আমি জানিব পৰা নাই সেই সূত্ৰে CM সাহেবক আমি অৱগত কৰিছোঁ আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল যে এক সপ্তাহৰ ভিতৰত আমাৰ লাইচেন্স বৰ্তমান যিবোৰ যায় 6 মাহ 7 মাহ লাগি যায় অৰ্থাৎ বছৰটো শেষে হৈ যায় লাইচেন্স ৰিনিউ নহয় গতিকে আমি হামৰেং ব্ৰাঞ্চ ছেক্ৰেটাৰীৰ জৰিয়তে এক সপ্তাহৰ ভিতৰত লাইচেন্স ৰিনিউ কৰি আমাক দিব লাগে এই দাবী জনাইছোঁ Pini Karbing long ri pertaban ki lanpan sikang ton pagilu domi thangme kardom